Kublai pi baro na kliang kadu darshan kendra Shillong ipu yang subhai pi shkring katu kubor mita ka janmin haswabing yang sedang tingin pasha shkimat ki bakongsan. Ladap ban penlong palach folklore ki jingtes hakari kinjo prap kendai pun sen pulai nak shispa ki bakwat nak jimpang covid kat kendai. Keno Menteri Rangba berim Dr. Mukul Sangma badan ketika sarkar ban kersannya kati bean yo doyong hakat jela. La pendunai ka jinglek kemen Durga Puja hakat jela nak kadau jong ka klam covid kat kendai. Bat penankam ke CBSE dan ke facial recognition system ban yo yaki kot islah penankam. Ki kubur ki banyak. Kari India kala yo kenjo yo wei mau jam ha ke jing kun persai ke jingpang covid kat kendai. Baro ki badan yakni ke jingpang ha kari ki long henriulak kendai pusan hajar sanspa kendai ngut kabalong pra point kendai punriu nak sispa jong baro ki balayo pang. Lasak hiru ya kajing dan bun ngut ki bakwat na kani kajing pang man la kasngi badru kajing duna jong ki baklat na kani kajing pang kajing dan jong ki balakwat kala jan kot nyopol lak ngut bat kajing ya pher hapdeng ki badan ki bedang dan ya kani kajing pang bat ki balakwat ru kala nangkiu kajing dan jong ki bakwat menta kala kenjo syaka prap kendai point san pulai na ka shispa lala ru ban pendap ya palat folklore tili kijing tas hadu menta. Unong yalam na kaliang persya o Dr. Mukul Sangma. Hinin kasngi ula jingo ya kajaka bu doyong hakaba kinong penyat distrik kiladap di lilam yu doyong hau benai kala lingkot mentau snem. Hadin bula alet syakani kajaka u menteri rangba berim ula keno baki nong yalam ke sarkar kila kersan banti bean bat shalan bean yu uni u marpo kendau. Kani kajaka bu doyong kabadan hanengkrag agal gre kabadan kumbas 10 kilometer na William Nagar ha East Garo Hills shim ladan ban kam try wat hadin ka jingtmu jongka ying shari ban shimti no yaka u MLA ka seng Congress u WD Sangma bat ki MLA berim u sengam marak bat u Francis Pondit Sangma kila senran lang yu Dr. Mukul Sangma hakani ka jinglet jingo haringkat ka jingya dan lang u Deputy Commissioner ka East Garo Hills u Swapnil Tembe bat ru u District Mining Officer DMO. We have set a new benchmark of governance. You have seen it in the past. And that has to be restored. I'll be writing to the Chief Secretary. And in response to which, I expect the Chief Secretary to proceed as per law. It's time for us to save the state from the kind of infamous narratives that being circulated across the region, across the nation. Hadin belayo jingtip ki pulit ka East Garo Hills nen kasngi kila let marmar bantwet ya ki klau ki badan hakasnong neng man dalgre halendet kawa simsang bat kila yo kurup ya ki pra pusan round ki tiar yasiat ni ki sniper rifles ya kini ki tiar yasiat la wanlam sha William Nagar Police Station ban penlong ya ki jingwat benya la depru ban register case halor kani bat ban penlong syuk ya kejing toket ban wat ya kum kini kitiar yasiat. Ki pulit ke East Garo Hills kilala ru ban yok grup ya kitiar yasiat belaburi da usuhan di Shira ubelong unong yalam ke GNLA ubela sya siat yap hadin kejing yat Herkuli bat ki pulit dangshen. Hakabakum kani kapor ba uduk usuk utrisutam tang ban yo ya kabam namar kejing don jang ka klam covid kat kendai layo jing tip pa kawai nakidukan samrasyon kabadan hamomlu 1 kabahab hanong stone block West Khasi Hills District kelapanan kam bakla ya kejing samarbam ki badai hok ban sam Asia kitu ki longyeng ki bakerdu kani kelapau pertai hadin bakaseng hinyau trap youth council momlu 1 unit bat ke HYC West Khasi Hills ringkat bat ki nongyo rasyon kila ujor da ka jingmudoi syau deputy commissioner ka West Khasi Hills District da ka bakeno ba kinong sambam rasyon kila shimtam ya ka baijing bam na kinong yo benta na ka PMGKAY bat ka non NFSA ha ka baydey bat kani ka benta ka sengkla dawaru ba ka sarkar
kadai ban pensitam ya ki try jong kani kadukan rasion halor kajing pen ya ke kindon an NFSA Act arajar khatlai bat ka Essential Commodities Act syajar khandai spa sanpusan. Deputy Commissioner ba udai ban simkhya ya kani ka kam lada nak liang jung Deputy Commissioner umnom simkhya ya kani ka kam nak liang jung ka seng ngisa file da petition ha ka kut bat nantang petri ngindawa ka kum katu ka ain ka bladan ka NFSA Act arajar khatlai bat ngindawa ka kum katu bat lada khnam ba penyo no ya ka jong ka hom jong pai ba. Wada pedeng ke klam COVID kat kendai. Laraki ke jingle nyam Durga Puja ha ke Durga Temple bapaunam ka badan Hanartiang West Chanty Hills District. Ringkat bat karihi berok kawai. Ke jingle nyam Durga Puja kelas dang hinin kesngi bat kan kut akasngi ningkong. Ya kini la pentip da udoloi jong ka ilaka Nartiang uba Hepsing Dhar ha ke jingelang ke bela penyat da Deputy Commissioner ka West Chanty Hills District uba Garrett LSN Dykes. Bat balawan yeshimenta da SP ka West Chanty Hills u Bikram di Marak ringkat bat kinong mikmat jong ka Sarba Janin Durga Puja Committee jong ka Shiv Mandir Jowai bat Durga Temple Nartiang bat kiwei kenang banyada na kajing sapriang jong ka klam COVID kat kandai uba adhar ula pentip ba amsha ikipat ba ban let syaki jaka mani blai bat la kerpat yaki bakin ya trailang da ka baki syong hayeng asem haka jing le nyam mentau snem kin dan tang shi phongut ki ban yeshim menta haka jing pengam ya ka blai bat kan dan ka jing ya pat ba bat kin ha ban but renti ya ki kin don joka sarkar knang bakin ya da ya ka jing sapriang jong ka klam Hari Boy District ka Deputy Commissioner ikong RM Kurba ila kerpat ya ka puja committee bat ki pat ba ki baraki ya kini ka jing le nyam bakin but ya ki kin don jing ya da ki bla betha da ka Central Puja Committee ila kenturu iki pat ba bakin but perking ya ki kin don jong katanat ka kot ka khia ha ka por baki let chaki jaka mani blay. We've already had 2 meetings with them, and so we just hope that they'll maintain. This is a religious time, a festive time. Sometimes people do get over too enthusiastic and all, but this time we request them to kindly tone down your celebration for the safety of everyone. Nak liang yang pi la liang ki ya ka SOP wa da pakre yang sekal buat LTI in letter spirit yang dituki SOP cho nak liang yang ki da pesnyal ki ketika puja la tok do ki Shillong ka ni mcha yi gu wan tu na ba. Lingba kajing penankam ya ka facial recognition system ka CBSE kan la ban pensuk ya ki khna pule ban download ya ki kot kisla ki badan kam jong ki khna pule class 10 bat 12 kani ka application kan penya habru ya ka dur jong khna pule na kata ka bla don lupa ha ka database ha ka weipat kalyang ya ka dur jong khna en penya hab bat ka dur ka badan lupa ha ka admit card jong ka CBSE ka bla deb ban bu lupa bat hadin bakini ki dur ki layahab ya ka certificate in sapha shaki khna lingba ka email ya kani ka application la ban let lingba ka parnyam manjusha bat ka digilocker lingba ka digilocker.gov.in knang ban yo ya barok ki chingtep ki bai dai bat news nam arjar arpho menta pan nge pechoi ki Shillong jingman ka sun beneng ha Shillong ka jing shet kalong khat pra 0.8 degree Celsius bat ka jing kret kalong khat san 0.1 degree Celsius kajing siam kawaw kalong shispa akpor minstep bat khnai pusaw nak shispa akpor janmit kajing hapslap kalong arpuway millimeter kasun beneng kandumlo Shillong bat ki jaka bamarjan kalar bunan kajing hapslap bat kajing tit uperthat shaban penkut nya phai yang sin chikimat ki bakungsan ladap ban penlong palach folklore ki jing tes hakari kinjo krap kandai point san pulai nak shispa ki bakwat nak kajing pang covid khat kandai Keno Menteri Rangba beremu Dr. Mukul Sangma badan keti ke Sorkar ban Kershan ya keti BI yang doyong hak jela. La penduna ya kajing le nyam Durga Puja hak jela nak daw jong klam COVID kat kendai.
bat pindan kam ka CBSE da ka facial recognition system banyo ikikot isla badan kam. Di perlok atung lapoi sa bakut jo kani katuk kubor jingi minta ka janmit hadu bang na syembang pat pila syai ka sengi kublai pi baro. मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र